amahoro y'Imana bane nabo banatwe umunsi ku wundi muri gahunda yacu y'amakuru unyuze kuri izi channel zacu ebyiri arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24 ngo hayi ikaze muri aya makuru yacu. Aya makuru yacu agiye kwibanda kuri iyi ngingo y'ingenzi. Ibisasu byose byari biteze ku kigo cy'indege cya Goma bigiye gutegurwa ndetse ikigo cy'indege gisanzwe kugira ngo gitangire gukora nkuko byari bisanzwe. M23 AFC iravuga ko leta ya Kongo bagomba kureka gukomeza kubarasaho, naho ibigo bikomeye muri Afrika bikora ingendo zo mu kirere nka Rwanda Air Express yo mu Rwanda na Kenya Airways bigiye gusubukura ingendo zabyo mu mujyi wa Goma. Nguhaye ikaze gushishikariza gukora subscribe nimba uri mushya kuri channel yacu. Kora subscribe kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Nimba ukunze ikiganiro cyacu gisharinga kigere ku nshuti zawe zose zishoboka ndetse ukande like. Ibyo urabudukoreye igikorwa gikomeye cyane, urabara umusada ukomeye uduhaye. Nguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru nge mujye kubana muri aya makuru. Nitwa Etienne Besa. M23 yemera ingabo SADC gutaziciye ku kigo cy'indege cya Goma. Ubuyobozi bw'ingabo za SADC hamwe n'ubuyobozi bw'ingabo za M23 bemeranije gutandukana. Ingabo za SADC zigataha mu bihugu byazo zinyuze ku kigo cy'indege cya Goma ndetse zigatwara ibikoresho bya gisirikare zazanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu nama yahuje abayobozi b'ingabo mu bihugu bya Afrika y'Epfo, Malawi na Zambia hamwe na Major General Sultan Makenga na Brigadier General Byamungu Bernard na Guverineri w'umujyi wa Goma bumvikanye ko AFC M23 igiye gufasha ingabo za SADC kwitegura gusubira mu bihugu zaturutsemo kandi ibikorwa by'amakimbirane bari bafitanye bigahagarara mu maguru mashya. Iyo nama yabereye mu mujyi wa Goma kuri uyu wa gatanu tariki 28 Werurwe 2025, hakaba hemejwe ko ingabo za SADC zitegura gutaha nta gitutu ndetse zikazatana ibikoresho byazo birimo intwaro, ariko bakazasiga ingabo za FARDC zabahungiyeho mu bigo barimo mu mujyi wa Goma n'ahandi. Hemejwe kandi ko impande zombi zigiye gufatanya kugenzura imyiteguro yo gutaha kw'ingabo za SADC ndetse zigakurikirana isanwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma kizatangira gukora mu minsi iri imbere. N'amasezerano agezweho nyuma y'iminsi ishize ingabo za SADC ziri mu mujyi wa Goma zitemerewe kugenda zitwaje intwaro muri uyu mujyi. Hagati aho SADC yasezeranyije AFC M23 ko igiye gusaba leta ya Kongo guhagarika ibitero. Umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC wasezeranyije ihuriro AFC M23 ko ugiye gusaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ibitero bari kugaba kuri M23 mu bice bigaruriye barimo kugenzura. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka nyuma y'ibiganiro byahuje ihuriro n'abagare SADC mu mujyi wa Goma. AFC M23 na SADC bemanije ubufatanye mu gusana ikigo cy'indege cya Goma. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Lawrence Kanyuka yasobanuye ko impande zombi zizashyiraho itsinda y'abazakurikirana ibigomba gusanwa kuri iki kigo cy'indege cya Goma mbere y'uko imirimo nyirizina itangira. Yagaragaje ariko ko nubwo AFC M23 yafashe icyemezo cyo guhagarika imirwano ku giti cyabo, ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugaba ibitero ku baturage no mu bice M23 igenzura. Lawrence Kanyuka yasobanuye ko ubwo AFC M23 yagerezaga SADC ko ibitero by'ingabo za Kongo bishobora kubangamira ibikorwa bibanziriza gufungura iki kibuga cy'indege, uyu muryango wasezeranyije ko ugiye gusaba agahenge. SADC bavuze ko batazongera kurwana kandi ko bagiye gusaba na leta ya Kongo Kinshasa guhagarika imirwano. M23 ivuga ko ihora ivuga ko yubahiriza ihagarikwa ry'imirwano, bemeza ko babitangaje ku giti cyabo inshuro nyinshi, ariko leta ya Kongo yo irenga ko ibyo byose ikabagabaho ibitero. Iki cyemezo cyo gusaba ingabo za SADC kuva muri Kongo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango tariki ya 13 Werurwe, bakaba barasabye leta ya Kongo kuganira n'ihuriro AFC M23. Hagati aho ngaho ibihangange biri mu gutwara abantu n'ibintu mu kirere muri Afrika, Rwanda Air na Kenya Airways bigiye kongera gusubukura ingendo zabyo bava mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, nyuma ko muri mujyi ikibuga cy'indege kizaba gifunguye. Amakuru aturuka hafi y'ubuyobozi bwa AFC yerekana ko ibiganiro bigiye gushyira imbere bigomba guhuza abayobozi bashya b'aka gace cyangwa se b'intara ndetse n'abayobozi b'amasosiyete yombi ariyo Rwanda Air ndetse
na Kenya Airways. Ikigamijwe no kugabanyiriza umutwaro abacuruzi no kongera gusubukura ibikorwa by'ubukerarugendo nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net ikomeza ibivuga. Ikibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe kuva haba imirwano hagati y'inyeshyamba za AFC M23 bivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda, nubwo u Rwanda rwo rubihakana rwagiye rubihakana inshuro nyinshi cyane. Agatanga FARDC ishyigikiwe n'abitwa Wazalendo, Sami DRC, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi. Gusa Sami DRC bo ubutumwa bwabo abakuru b'ibihugu batse gusaba ko basoza ubutumwa bwabo mu gihugu bagasubira mu bihugu byabo. Akaba nayo mpamvu hari ibiganiro byahuje M23 AFC n'izi ngabo za SADC kugira ngo bafate imyanzuro barebere hamwe uburyo kibasana ikigo cy'indege cya Goma, kugira ngo izi ngabo za SADC zizifashishe ikigo cy'indege cya Goma zitaha mu bihugu byazo ndetse zinatware intwaro bari bazanye kuri uru rugamba. Uyu no musozo w'iyi nkuru yacu, reka ngushime cyane bo banatwe muri gahunda yacu y'amakuru umunsi ku wundi. Mukomeze murirwe na gahunda zacu zitandukanye. Shalom.